हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओडी क्लासेस। आज आम देखा अष्टम श्रेणी विषय संस्कृत रियल क्वेश्चन सहित आंसर उत्तर देखा। द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2023 रियल एटा विश्व संस्कृत समूह 2 घंटा निज ना लिख रोल नंबर तारीख स्कूल नाम ब्लॉक जिला फुल मार्क 50 11टी प्रश्न अच्छी। तो स्टार्ट करवा। जो जो मैंने चैनल को नुआई सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करके सेट कर रखता द्वारा जेकोसी वीडियो सर्वप्रथम देखिपार। वीडियो को समस्त लाइक करनी। तो स्टार्ट करवा। प्रति प्रश्नर मूल्य डाहाण पार्श्व दी माने यहाँ हूँ 2 मार्क। निज भाषा किंबा देवनागरी अक्षर लिखा निज ओडिया भाषा लिखा किंबा संस्कृत भाषा लिखा। एक अच्छी अक्षराणी सज्जीकृते शून्य स्थान पूरयतु शून्य स्थान पूरण करने क ख 2 क्वेश्चन अच्छी। 3 नंबर अच्छी मातृभाषा अर्थ लिखतु मातृभाषा उत्तर लिख अर्थ। तो आंसर देखा। द्वितीय समाप्ति सूचक आकलन 2023 उत्तराणी आंसर सीट। एक आंसर हो क बणिजा खरे उत्कलता 2 नंबर करे मृत्य करे भल भाव करे आज और घरे प्रचुर। तो आंसर देखी नि 1 नंबर और 2 नंबर। तब देखा 3 नंबर। 3 नंबर एटा अनुच्छेद पठित प्रश्न नाम उत्तर लिखतु अनुच्छेद को पढ़ी तर आंसर लिख आंसर कर काटिलस्यु परिणत 4 चाणक्य ख्यात अभावात। तो आंसर अच्छी 4टी 3 नंबर ए पर्यंत देखिन कि स्क्रीनशॉट मारिन। नंबर 4 यथार्थम उत्तर चिन्ह तु टिक चिन्ह मार चिन्ह जोटा राइट से टिक चिन्ह मार कम रही आंसर राउरकेला। क नंबर रही तुम ऑप्शन कोटा ऑप्शन 3 नंबर महाभारत से तापर ग नंबर हो तुम कोटा ना बसुवेद और घ नंबर हो तुम ऑप्शन शिक्षा कस्य और नि नंबर हो दक्षिणस्य। नंबर 5 स्तंभ मिलन करे तु क स्तंभ ख स्तंभ क राजगुरी हो तुम ऑप्शन देशप्रेमी देशप्रेम बाहा हुआ हो तुम ख नंबर ना यात्रा छात्र भूमि हो तुम उबेरा परीक्षा समय हो तुम ऑप्शन कोटा ना सेनापति मंदिर जा परिति। तब जुटेब देखी भलसे कि स्क्रीनशॉट मारिन। नंबर 6 मातृभाषा या अर्थ लिखाता 5टी वाक्य अच्छी 5टी वाक्य लिख 5 मार्क क्वेश्चन एटा 2टी अच्छी यहाँ कर ना 1टा अथवार अच्छी। तो 6 नंबर ऊपर आंसर उपरटा जो थिला तार आंसर हो साप और दुर्जन मध्य सर्प ही उत्तम किंतु दुर्जन खल लोक नुहे। तो साप मनीष भयंकर दुष्ट लोक बा दुर्जन मध्य भयंकर साप और दुर्जन को जदि तुलना कराए तेरे दुहिं मध्य साप ही उत्तम किंतु
ଦୁର୍ଜନ ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସାପ ଉପରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ବେଳେ ବେଳେ କାମୁଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ବିଷ ଦ୍ୱାରା କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, କିଏ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତି କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଷ ଥାଏ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ବିପଦରେ ପକାଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରେ। ତ ଏତିକି ଲିଖିଥିବା ବାସ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବରର ଏ ତଲଟା ସ୍ୱ ଏଇଟା ଦେଖିବା। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆସନ୍ତା କାଲି କରାଯିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବା ଉଚିତ। ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କରିବା ଉଚିତ। କେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କି କହିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କାମ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସରିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର। ନମ୍ବର 7ରେ ଅଛି ମାତୃଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରେ ତୁ। ଅନୁବାଦ ପଡ଼ିଛି ତୁମର 5 ମାର୍କ। ଦେଖିନିଅ। କରେ ଅଛି ତବ ମୁଖ କିର୍ମସ୍ୟ ଲାତ୍ୟ ଦୁର୍ୟସେ। 7 ନମ୍ବରର କର ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ତୁମ ମୁହଁ କାହିଁକି ମିଳନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖରେ ଲେଖିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ଗରେ ଲେଖିବ ତୁମେ ଏହା କିପରି ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଘରେ ଲେଖିବ ବାଲକମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। 9 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଗଛରେ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ରହନ୍ତି। ବାସ୍ ସେତିକି ଲେଖିଦେବ ତୁମକୁ 5ରୁ 5 ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। ନମ୍ବର 8 ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ଚିତ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତୁ। ଚିହ୍ନିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଅଛି ଶୋକ ହେବ। ଖ ନମ୍ବର ହେବ ଚାଣକ୍ୟ। ଗରେ ହେବ ନେହେରି ଡୁନାକ୍ଟ। ଘ ନମ୍ବର ହେବ ସୂତ୍ର। ଆଉ 9 ନମ୍ବର ହେବ ଠକୁରାଜ ଗୁରୁଦେବ। ତ ଏତିକି ଲେଖିବ 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିନିଅ ଭଲସେ। ନମ୍ବର 9 ବାକ୍ୟ ନେଇ ପଠତୁ ରେଖାକାଣ୍ଡେ ପଦ ନେଇ ଚ ଶବ୍ଦଧନ କିରତୁ। ଘରେ ଅଛି ପର୍ବତ। ଘରେ ହେବ ଏସ। ଘ ନମ୍ବର ହେବ ନମ। ଘ ନମ୍ବର ହେବ ନୟତି। ଏ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 10 ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣତୁ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ବୃକ୍ଷ ଯିବ ରକ୍ଷାତି। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ରକ୍ଷାତି। ଖ ନମ୍ବର ହୋଇଯିବ ତୁମର କ'ଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଲେଖିବ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍। ଗ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଯିବ କ'ଣ ଅସ୍ମାକ। ଘ ନମ୍ବର ହେବ ଗୀତି ପୁସ୍ତକ ହୋଇଯିବ ଦଦାତୁ। ଆଉ ୟ ନମ୍ବର ହେବ ସର୍ପ ଡେକ୍ସ କାଲୋନେ ହେଇଯିବ ତୁମର ଡେକ୍ସ କାଲୋନ। ଏଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦଶାତି ଲେଖିବ ଏଠାରେ। ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିପାରିଥିବ। ତେବେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର। ନମ୍ବର 11 ବାକ୍ୟ ନେଇ ରଚତୁ। ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ ପଠିତରୁ କ୍ରୀଡ଼ାମି ଅଧା ତ୍ୱ ନାମ। ତ ଲେଖିବା ବାକ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଲେଖିଦିଅ। ତ ପ୍ରଥମେ 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିନ କର୍ଣ୍ଣର ରକ୍ଷାତି। ଖର ହେବ ସୁମାନ। ଘର ହେବ ଅସ୍ମାକ। ଘର ହେବ ଦଦାତୁ। ନ୍ୟର ହେବ ଦଶାତି। ତେବେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର। ନମ୍ବର 11 କର ହେବ ସପୁସ୍ତକ ପଠିତି। ଖର ହେବ ଅହ କନ୍ଦୃକ କ୍ରୀଡ଼ାମି। ଘର ହେବ ଅଦ୍ୟ ସୋମବାରସା। ଘର ହେବ ତ୍ୱ ପାଠ ପଠିସା। ତାପରେ ଅନ୍ୟର ହେବ ନମ ମାନ ରାମ। ତ ଏଭଳି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ସେଟ୍ କରି ରଖିଥାଅ। ତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିନିଅ। ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ସେଠାରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତା'ର PDF ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା।
रियल क्वेश्चन सहित आंसर देखा। तो ए भिडियो एतिकी भिडियो एंड करछि। जय जगन्नाथ।